Mama, namhlanje uzile wazokubona umntwana wakho after isikhathi eside umlethela i-camp. So far so good. Umbona kumuntu onjani up to so far? Sure, like ngijabulile yazi ngimbona kuwumuntu different kakhulu futhi and uyangijabulisa and uyazibopha vele nokuthi yena utshentshile. Kuzoba umntwana lo mina bengimazi vele ngendlela right. So nento enye angichaza ngayo ufuna ukubuyela esikolweni, ufuna ukuphuma vele entweni ezisnacks, ufuna ukuphila impilo enormal. Hayi ukuthi solo athola ukuthi uyasaba intonyana ezinjalo and nakubusisa amamncane akhe acolise yonke into ebekayenza basho bekuyindaba zokubheka. Bekuyindaba zokubheka. Okay. So mhlambe kuyini okubona ukuthi mhlambe kose kube nechuguluke kuye njengoba umbona sekala umbona nawe nje ngalesi sikhathi? Mina ichuguluke ngilibona likhona elikhulu kukhulu. Nezinkulumo zakhe nezenzo zakhe. Ngoba kumntwana sekadelela bekade angijamela ngikhomba ngemini. Ya namhlanje ungikhombisa respect le vele engimazi ukuthi uvusi vele umntwana onjalo ke. Ya uvusi bayangamphendula umuntu omdala. Beya prefer ukuthi noma umthethisa aphuma khona. Mara nje ngiyabona vele uchentshile vele ngiyambona nebusweni la ngiyambona nangucwele ujabulile. Right. Okay. Nangu mama. Yeah, ungathanda ukuthini kumama? Ngiyajabula ukubona umama kudala ngamgcina ngithanda nakuye ukuthi ngicolise. Yeah. Izinto ngizenzile zimbi. Yeah. And ngiyasola ngalokho. Ngizoba umntwana obhetha and ngithi ngitshentshile. Yeah. Mhlambe amagama ongathanda ukutshela uma in terms of i-development mhlambe ne-experience obenayo la ku-camp since ucalile mhlambe kuyini ongathanda ukumtshela khona? Engathanda ukumtshela khona ukuthi awukukho ukudlula ukuthi uhloniphe umzala wakho. Okwesithuba into ngilethe la mina ukuthi ngibhema ama-drugs, bengalaleli, ngithatha izinto zakamama ngiyozithengisa, phika nabangani. And lokho akusiyo into ehle leyo ukuthi ngayenza ngoba nomphakathi busungizonda nabomakhelwane busungizonda. Bese ngizicalisa ngabantu ngihlekisa umama ngabangani bakhe. Yeah. And angisi-proud ngalokho. Wow. Okay. No. Yeah. Bathi nakuboma mncane akho. So-ke umtshela umama ukuthi wena-ke uDecember lo awucabangi nokuthi ubuyele ekhaya, ucabanga ukuthi umdlele la beze la bamndeni bazokuvakashela bakubone njengabanye abantwana. Bengajabula kakhulu lokho. Yeah. Awufuni ukubuyela ekhaya uDecember lo? Awa, at least January, hayi December. Yeah. Mama-ke nangu uyamuzwa uyazitshela-ke ukuthi yena akayindawo. So manje uChristmas kumele ukuthi nize nizokubonda nabantwana benu. Yeah, yenzani ukuthi ni-arrange. Ngize nomndeni wami. Yes. Beze bazombona. Yeah. Ubusi bekumntwana bamthanda kakhulu ekhaya. Mara after izenzo zakhe kagcina ukuthi wonke umuntu nakambona kasakakhafula amathe. Yeah. Inca yezenzo nokubhema. Yeah. So ngiyathokoza kakhulu ningirhelebhe khulu. Yeah. Umntwana nami ngiyambona utshentshile ubuyele esimeni. Uyambona vele nekani ayiphi yeah. Malanganyana amancane uzibuze mase kahlezi 6 months ukuthi yoba njani. Ucala ukuthi udliwe kangangani. Angingafa ibili 6 months ngingamboni. Yeah. Yabona nje uthando lokuthi okay, tshela umama ukuthi umthanda kangangani bafana. Mtshele. Yamuzwa mama? Hayi ngiyamuzwa. Uthi ukuthanda kakhulu. Yakhumbula bekade ukuzonda kangangani? Bathi ukuzonda kangangani? Kuthi ukuthi lelo thando ulidevelopile wabona ukuthi mara ngizonda umuntu wrong. Yeah, mara nakhona still bengingamblame because into le ngithi ama-drugs la asesemzimbeni. So bengazi yena ukuthi ukuya nokuya uzobona ukuthi uzowabona ama-mistake wakhe. Ungimotshele kukhulu empilweni vele nami sengigcina ngithi vele I give up but ngenxa ukuthi umntwana umzele. Bengana choice. Namhlanje ukuza kwami la vele ngithethe amatsapha ngathi khe ngiyombona umntwana nami ukuthi vele nanithi ushentshile. Serious na mara nakho ngijabulile ngibuyele ekhaya ngihappy nekhaya babonile bamzwile nenkulumo zakhe ukuthi awa senguvusi lo thina simaziyo. Hayi lo bhemako lo dosa amafinyila. Kunjani ukuphila mfana ngaphandle kwe-drugs? Kumnandi khulu, ngiya-enjoy. Yeah. Then manje uthi ukuthi kube budisi kangangani nje ukuthi i-drugs ligcine liphumile emzimbeni wakho? Kube lula uqale kube budisi vele bowusucabanga ukwenzani kahle nokubaleka imicabango lo bowuse uba khona mhlambe.
Ngicabanga ukubaleka bengekho ngoba ekuseni besivuka si-exercise nyana sibetha ama-round nyana at least awucabangi izinto nyana eziphuma endleleni. Yeah. Bengacabangi ukuthi ngingabaleka. Yes. Then-ke mhlambe ukhipheni i-drugs ngaphandle kokuthi bathi sikuseza amapilisi sikuseza ini nje kusho ukuthi kube njani, like how difficult that was for wena ukuthi mhlambe igcine iphumile i-drugs emzimbeni wakho? For mina bengasi-difficult ngoba ekuseni bengivuka ngi-exercise nabanye abantwana sivuka everyday. Vele lagcina vele sengi-enjoy-a ngoba nobuthongo bengibuthola ngilala ngoba i-drugs bengithi mangibhema nobuthongo ungabi nabo. Okay. Ngiyathokoza mfana Ukudla manje. bengadli. Yeah. No, uzokuba nomama nibhondeni nicoceni nikhumbuzane okhunye khona. Ngizonishiyela mama net ukuthi mama kungabi khona umnikeza khona. Awa ngeke ngithome. Ungamnikezi nokudlanyana ayumnikezi next Hayi nje. ngeke ngithome. Nefoni ungamkhombisi ifoni, yes. Nefoni angayiboni. Okay, kulungile ne. Okay. Yeah, ke sinishiyeni nibhondeni-ke ngisho. Alright.